Ako vam se sviđa ovaj kanal i želite da me podržite u pravljenju klipova, posjetite mojtrg.rs na kom možete da kupite ono što želite i prodate ono što vam ne treba. Imate link na vrhu deskripcije. Dobar dan i dobrodošli. Topet Srbija i Levko TV vam predstavljaju teorije o crtanim filmovima. Drugi deo ovog klipa možete pogledati na Levko TV kanalu. Posjetite ga, lajkujte video i pretplatite se na njegov kanal. Imate link u deskripciji. Također, nemojte zaboraviti da lajkujete moj video i da probamo da skupimo 10.000 lajkova. I naravno, kada ste već ovdje, pretplatite se na kanal kako bi uživali i još ovakvih klipova. Pa hajde da počnemo. Sunđer Bob. Postoji teorija kako su likovi iz crtanog Sunđer Bob Kockalone kreirani po uzoru na 7 smrtnih grehova. Patrick je očigledno previše len, Lignjoslav je pun besa, uvek je neraspoložen i mrzi sve oko sebe. Lako je pretpostaviti da je Keba Kraba pohlepan. Plankton je očigledno pun ljubomore i besa. Geri je proždrljiv, što dokazuje činjenica da stalno jede. Sandy je previše ponosna na svoje teksaško poreklo. Sunđer Bob, on je pak ljubazan i dobar ka svima. Garfield. Verovatno svi znate za mačka Garfielda koji živi sa svojim vlasnikom Johnom i kućetom Oudijem. Garfield voli da jede, obožava lazanje, mrzi ponedeljke i zaista je lenj. Međutim, postoji teorija kako je ceo Garfieldov život zapravo jedna velika halucinacija koja je izazvana zbog usamljenosti i izgladnelosti. Ova teorija kaže da Garfield zapravo živi sam u jednoj malenoj kućici i čeka svoju smrt. Fića i Feđa. Crtani Fića i Feđa govori o dvojici braće genijalaca koji provode leto izgrađivajući nezamislive stvari. Imaju sestru Candice, koja stalno pokušava da ih ocinkari mami. Postoji teorija da je Fića bio toliko dosadan drugima zbog svoje inteligencije, te da ga je zlostavljao siledžija u školi. Zbog trauma je umro. Candice je bila potresena zbog smrti brata. Zbog tolike tuge, počela je zamišljati da je on još uvijek živ i da gradi stvari sa živim bratom. Razlog zašto njihova majka nikada ne vidi šta to Fića i Feđa rade, jeste zato što je to sve Candicina mašta. Priča o igračkama. Neki ljudi pričaju kako igračke u ovom crtanom filmu predstavljaju zatvorenike logora Auschwitz i kako je ceo crtani film baziran po jednom od najvećih mučenja ljudi u istoriji. Kažu da igračke predstavljaju živote zarobljenika u kampu, samo što je kamp u ovom slučaju Andyjeva soba. Najotkačeniji roditelji. Priča govori o dečaku Timiju Turneru koji ima dve vile, Kozma i Vandu. Njegov život nije bajan i to je razlog zašto je i dobio vile. Njegovi roditelji ga ne primećuju, učitelj u školi ga mrzi, a babysitterka ga zlostavlja. Postoje tvrdnje da su njegove vile zapravo sinonim za antidepresante. Iako bi mu život trebao biti bolji od kad ima vile, to i nije tako. Svaki put kada nešto poželi, to ima neke loše efekte. Ispod u komentarima napišite koji je vaš omiljeni crtani. Želim da zamolim sve vas koji volite moje klipove i želite da me podržite u daljem radu da posjetite mojtrg.rs, imate link na vrhu deskripcije. I naravno, nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, da ga podelite sa prijateljima i kada ste već stigli do ovdje da se pretplatite na kanal kako bi uživali još ovakvih klipova i do sljedećeg puta sve najbolje.